Okey, scam yang paling banyak berlaku hari ni dalam pembelian online ialah bila tuan-tuan beli drive lah, storage drive storage drive bila tuan beli storage drive macam ni, alright, SSD atau NVMe, so mereka tipu lah, mereka iklan sebagai 1 terabyte, tetapi misalnya macam ni dalam gambar ni dia iklan 1 terabyte, tetapi yang mereka bagi ialah 100, kalau ni example ni lebih kurang 120 gigabyte saja. Okay, so ini memang popular sekarang beli hard disk storage online memang banyak banyak penipuan berlaku. So bila harganya murah atau kadang harga mahal pun still tipu juga. Jadi bila beli yang online punya storage, immediately sampai je barang tu terus test dengan software ni. Okay, test dengan software ni, and then pilih option yang saya tandakan ni, dua-dua ni, and then klik write and verify. Okay, and then tuan-tuan akan dapat size ni kat sini. Okay, bila dapat terus test, and kalau size dia tak ngam, tak betul, return saja and refund for money. So cepat-cepat buatlah, jangan tunggu sampai sebulan, 2 bulan, nanti dah habis pakai lepas sebulan tak boleh return balik. Dapat terus test dengan software ni Jangan jadi mangsa scam besar sekarang yang popular, storage drive penipuan storage drive. Okey, itu saja.